زول زول سوفيس ون سوفيس ون غار تدولت نا تدولت ون تدولت ميكرو فير أصور اللي نسوي جيسكا تجمعت جيسكا دا حارو لساعة ماشي داين سفر حدا مخران إدوار غور ون كنا داقين كراتوناتين أشحال هاكيني داخل مال السريد نساع كرا وغفلانات نفيهم الحمد لله نفراتن السكين مننا يسد نقيم يلون كنا دراوين كرا يسالن وديراني أداوي تسوني سندان تسمر ما تبغام هذا ديكيم داوي مو يكونون أول غفاين إيدي ضارون أما ذاكي ورنا أما دينا ورون عندما تلم أما ذاكي تموت القبايل أما ذي تمورا انبرا تظام شي غادي جمعان سورتو جيسكا فوالا وتموت الناظرين أدراتا في غفلانيس غاف دياني فاش يتمني رزات أي يتمنى يمزدا باش أرضنا رزات أي الصراحة حنا الساكنين تمزوالوث في الدنيا كان تمليلي يملانن كرا قم صفغيين لا جي اس كا لي سوبورتور لا جي اس كا ذي سان دوني ذي فرنسا شيعنا يتصور ومجيد كوم دابيتود تري اكتيف يشيع غيد كرا لي زونتارتيان يديفكا بويدي تحضرن ما شطاس خطر ونخدم يعني تساعد مقران باش هذا مليلني ندارن دينا النتيجة كانك سي بور اون بريز دو كونتاكت سي اون بريز دو كونتاكت العالي يرزا دينا مجيد يرزا ابراهيم رومي ارناد ويض جعفر وايض قيمة دينا قصرا اكشطوح هذا وليد سعدين تصور نسن ذا شدنا ذا شو نسمني اكن تظهر من كل يوم نقدر تغرن ذي مزورة باش اديرين des associations des amis de la GSK donc les supporters ذي مدوكال لا GSK اللي يعتمر لا GSK لا GSK سيمانيس تقدر تغرن باش خدمنا كوميتي ناسيونال دي سوبورتور عندها يعني وياثنين الخدمن الخديش الكواكيني كل يوم نتاعنا عربيا كل يوم c'est pas une dualité, c'est une complémentarité. Nous avons une association indépendante de la direction. La direction est choisie avec le comité national des supporters à Kenya. On est mais nous avons les supporters. Mais si nous avons la GSK, les supporters أمكانك دون الزاد أمكان السبورتين أمكانك نياوض الأخبار غافلا جيسكا أمك ذيغني إزمرن المعاون من بويراسن ما ينظر يون أمك إزمرن دعونا تربعت جيسكا en toute indépendance et en tout respect ولكن تقلي في الكونين تساكي يتسيغرن ديال تي دوكلا ثم زوالوت إن شاء الله كربوسان سود المنصيب ذي ساندوني ذي القهوة ذا الريستورون يوم يخارن لي دو فرار زمرم يثورا أتاكي ممن والمرادنين الله يدي لي لاسومبلي جينيرال أتحضر مدينة واتسكيم دكواكيني دونك كاشي طروحا وليد ساعتين متي روبورتاج غادي شيا متي روبورتاج عليه كومام مازال حتى 10 دقائق 12 دقائق غادي شيا مجيد لويس دينا دي فرنسا دي ساندوني ادناوي ذيراني غافا والدي بن شريف ملال ادناوي كرا لي زيكستراي الحقيقه دي سونور دموين صور لاشين ويب لا جي اس كا لاشين اوفيسيال pour le respect des droits d'auteur et l'image ou d'un pareil image ماشي dans l'image donc on se verra si نخدم la photo chiffre ملان ونساعدوا le sonore est partagé c'est une conférence de presse donc ولاش l'exclusivité ديس باش السنين يلاق هاد الصحي ونا يمكن هاد الصحي
دونك اولاد نساعدين ذا شوف ديبون شريف ملال هكا شي طوح مي ليفينمون ماجور نكوني ذاين يعني لاسوسياسيون هكيا نورمال يعني كندا سي اون اسوسياسيون نا سنات نا ثلاثه دي فرنسا دي باريس تمديني نظن نوفان يعني هذا تكرمت في دوك لي وين قمدو كان لا جي اس كان لي زامي دو لا جي اس كان دي بروكسل ذا عندها نظام ثميوني مخالفا عند زمن تدالين في دوك لي وين ومن بعد المرمي يدولين سكينير ادن غارتيغارين باش يديرو اون فيديراسيون لي زاسوسياسيون دي زامي دو لا جي اس كا و اسيلين داين يزمرن اتعاون تربعتنا لا جي اس كا كتصقولان مجانا يخصم من سياوسيا مجانا يعني ويفخون اران المعاث القديشة اكن نظام بلا ما ناد بلا ما نغسي ثورة نشتري وفا ان شاء الله دون تاكلي وتا نكوني نيا ناخذ العاليس نبغى نعاون لا جي اس كا وسورتو ان لي زاسوسياسيون كيني قدشنت غاف لي سوبورتور لا جي اس كا باسكو الثربعة لا جي اس كا بلا لي سوبورتور ومثالها ولي سوبورتور مسعنا ثربعة العالية وتفنا المنسن دونك il a un siècle les objectifs كاينين دونك ما تفهم هاد ديراني ادنا وين غافطنا كاين كورونا فيروس مازال داكين ريتمو الجزائر يتنرني الولايات المخالفين ودنا ديراني غاف تمس جوان الغوافين هكا زعما تموت القبائل تموت يسعى تصل الغوافين يسعى التجران ذايفين يتسيلين تمس كثار بوين دانيغني معاث وديراني تعمر تموت القبائل تعمر وسعي بردان قواني بردان قواني قوض قروميان قوة جاجك بردان كنت سبات يدي تسكار تمس داين يصوضن تشيلي تمس دي ثميون يمخالفين دانيين السكين مثفهم انا نعدي كسر مغاولة كان ذاكينين دي الولاية نتيزوزو السنة 23 مكواني في تمس دي الولاية نتيزوزو 24 ساعتين كيعدان غافلوهين أربعة على حسابين تفكا لا بروتيكسيون سيفيل ثنا دازال 13 يسنسن سراف سينس اكو تعاون تودرين بيان سور معنا مازال ويد اجادا مليح مازاليثن لحون غاف 4 مازاليثن لحون ديال ان شاء الله هكا كيثورا سخسنتن عندها عندها ثلاث مس مقرط تجاد مليح ذي ثمن يعكورن كاش شافا اي تودرت ايفيغان اغوني قاران دي مكونا كاينين عندها تجاد مس مليح دي الولايه في كايث ثانيين اطاس ازان 24 نسات دونك يونام في اون بلوس il a 24 départs de feu, 6 derniers importants, دينا كم يغزر وشقرون ذي القصر أثعمر وزقان ذي غرم ذي قخرون شامبيون ذي أميزور الأربعة ذي تيشين أكو أتوت ذي فناي وكل لامبرت ذي قدكار ذي كيني غاكو تيتكار تمس يا لطيف يحمل حال أطس غورنا ذي يصوضن تولي مليح تصدارين الحامو تلايو ليماج يبارطاجي تسيد ومداكلنا وحبيبنا رشيد حموتان ساكنين كتسواليم غاف الوهين الوحدة و19 دقائق تبض 53 تصدارين 53 دوغري كتسواليم يذكروسيس تفقد كاكي بلي كارت مس في مساكين تكملاس مليح الحالة تكملاس الحالة
الحامو ياكيني الا نسوالطاس كتسواليم ذاكيني يو التصويران يدبوين فيسبوك ذي ثما عمرارت نعمرار دي بداية ولان ديغني دونك لي زانسوندي ذي ثما أذكار توليثي غير في النهاية تفرا أكاد سواليم التصويرة ياكينين فريمون لي فو دو فورا ياكينين قوان نزه ودايني يرنان الحامو ثنرنا طبض الحديث حمل حال بزاف نتاكل كانت تروح تريسيتي نكوني بوندون ليميسيون هاكينين شوفوا فراغ تروح تريسيتي هكا كيشطوعي خاطر كنا نحمو يا اون سور كونسوماسيون لينيرجي التريسيتي غطاسي يشعل اين يعني انا كنت اين استثمار دونك تزمر هذا تروح تريسيتي ما تروح هذه دونك تسكوبي لا كونيكسيون منين سولفتا الافونس ناس سمحتها الافونس دونك تورا ما تبغى انا عديت غير لاسوسياسيون دونك لاسوسياسيون نجمع الساكنين هنا دي البارين دونك نبغى عدد ادناوين روبورتاج كاينين تدواليم عندها البروجي دو كراسيون لاسوسياسيون كاينين عندها مجيد وكنت براهيم رومي كنت جعفر كنت ويا نظري دي حضر دينا وين دوال غاف لاسوسياسيون كاينين انسل ذا شو يدنان دونك ولي وثد روبورتاج كاينين Donc le premier rendez-vous ça a été bien passé, donc voilà. ننظر سيدي pour la première fois يسلم يحبب الانترفيو donc يجهز جعفر حكيم مع رشيد donc كاسو طبعا بيكسر قصة داير قصة اللي كيكون قصة كن داير نتيد رشيد بالقهوة donc كتساعد ديماش بروشين ان شاء الله نوعد على الجيل كتساعد كيلو يكسر donc مازال ندخلها je vous tiens au courant كاد نخدم en direct tous ensemble. Après, bien sûr, l'émission qui est là, c'était des télévisions de la famille de Vacan chez Akintine. qui ساعدني راتب ان شاء الله نسول على l'émission ابراهيم واش دينا ايش دينا اصلا زوج لك المهندس اللي سنه التصويري ولا دينا مالا بيا مالا ولا ليميسيون في سوسو على تيلي فرنسا بون في مدرسي لا تليفوني لا دي كونتاكت هذا كاينه ديروا حس الحد ليزون ديروا واحد على التليفون انا ذكي كما جيت هكا انا اللي ذكي ادياس مرحبا داير ديجا كان كيدير سنه كان جعفر هاك الحكيم ديجا ونولي بلي جسن سي سيربريز هكا ماشي بحال هكا ما تكشمك قال يا راه ديجا كاين جعفر واحد تسمينو صحيح ابراهيم صحيح المجلس قال بلي صحاب مذوقي بون كان ما بيهم هذا السن كلين حاولت باش نتمروا شويه بون الغالب ديك السن يعني الله يبارك خاص السن يعني يفنانا والعار سننا يعني تنفتحوا السوات يعني فكرنا يعني اللي يزيد يعني شدني بارك الله فيهم فوالا اللي كاينه ما وليت ولا نشوف ما غادي كونتاكتي با بروبليم اقلا هذا كي ديما وهذا كاينه دينا وصحيت وتندير ان شاء الله هكا هذا مهم داير ما راشد دينا كيسولي سيو بالك ديما واحد دياس كتخششني كيسعي ولا مداكولي سي ان اونسيان جوور دان كلوب ايفاكانول دونك الى كونت الله جياسيا الناس درجه ما بينك كتداوض ما منسى عندها غافيكي دونك يدير كشطه بلا جياسيا وهادي سي ان جوور دافركان كنت سنعرف داير راشد كيبيت أزول دو محاولة زين سبيدر دونك فوالا اثنين دنا دونك يقاو من هذاك اللي سان دنا يقاو هذاك هذاك لاسوسياسيون دونك لي دو فرير دونك enfin le fait de mal comme ça finalement bon mais c'est pas grave donc on se donne rendez-vous encore pour dimanche donc هاتنا لي قريب باش نخدم هاد كيفاش
دايرة يولي تسدعيون دونك يتكي لاسوسياسيون دونك اسمي عردوان اللي دوالي. الزوج الاول اللي كيسميوها عمان سي ان مومبر اسوسياسيون des amis de l'AGSK. On est pour le bien de l'AGSK. On aime beaucoup, c'est l'équipe qui nous représente. On veut bien qu'elle réussisse. On est là pour les aider, pour aider l'équipe. Oui. لكن صار الدنيا. أي يساعدنا نسوي. d'accord أنا مديك خير عردوان لينا إيش ماشي الدنيا حما جيسكا لينا regarde moi لينا أهضر طال أهضر تمسك تاع التلفزيون تلقى مو أنا طالب جيسكا لينا سوي واحد مالي شو كويس voilà quelques نظام donc زوفلا كازوم سفلينا عقلا سيدي رانا نواد غير ديماش donc le premier rendez-vous نخدم ذاكي donc نخدم انا 5 الله يبارك donc on se donne rendez-vous encore pour dimanche prochain alors رانا تاع سكت ديكوفري يون وحبيبنا ديميسيون يدي بنا عليك دي سواليرا يدي تبان طفات ميتوري كيد donc قارناس حكيميه اصور كي حكيم الزوج الأول كاين اسمه الحكيم بون مسدس أجيني بور كاري لاسوسياسيون بين ديزاني دو لاجيسكا مالوروزمون نخدم مع كذا 5 peut-être à cause غاشي روحنا فاكونس ولا كاين peut-être ويفيغا مليح ووال و va essayer de نجمع une autre fois pour نكونتاكتي غاشا ضغط لي زامي يا حباب نهار بغا يسير نجمع الغاشية باش نبدا كاري لاسوسياسيون ديالي ان شاء الله انا نصور مع بعضنا هذا هو ان شاء الله بوكو با باقي الناس نصوروا كل سنه تموت باقي زعما وساكينا هذا الافتتاح بور ديماش بروشان فوالا اباريسيور باقي دار دياسل سلام نسل باقي عرسان بنيه on va essayer de faire quelque chose pour aider la jeunesse. عشان تفعل الجيران comme symbole. يقارن في يجلس historique. Voilà, ويقارن تزوج. On soutient quand même la direction édilienne. نتوما اللي خدمنا bon travail, يخدم العالية. On le soutient, c'est les bons parages. Voilà, de notre côté, ولكن زمرة نعاون القيادة. فوالا يعطيك الصحة أول بديا نوقنا الحمد لله ما خلاص صافي لا والله عليك يا حكيم يعطيك الصحة صافي المحادثة دعتك كتنظر جعفر دعا نسفين على أحباب التدوير ضايا سوري ديو تيكت وزار مشكل فلاس دونك حرم الله كام دونك سيجاتا دونك يتشكلنا غادي نهضر على الشطة جعفر اش الدنيا déjà salam alaikum. Voilà, d'abord comme je l'ai promis, Inch'Allah, 14 ans de à Saint-Denis. Après, on a beaucoup d'Abrahim, Hakim, Majid et tout. Bon, alors, pour le moment, on est à 5. Inch'Allah, le week-end prochain, dimanche, on a un deuxième rendez-vous. Inch'Allah, on est faire couler avec nous. On va essayer d'avancer un petit peu sur le projet, puis des années à GSK. Inch'Allah, mais qu'on a le puis on ira, si on peut faire quelque chose, on est à la disposition de la GSK. Voilà, d'abord, j'espère que tu vas bien. Ce soir, Inch'Allah, on fera jouer à l'émission et à ça. Inch'Allah. Tiens, on est d'abord, on va. يعطيك الصحة جعفر هذا محادثة وديلو ما سنكوني رشيد دونك باب القهوة كي هذا انت ندب كوالس انا كاين المسوسياسيون كي فيكني والد عن انت اولا هو كان انا ازول الاول ازول تصور هذا المستكين او فات نكوني باش نبغى بلاصي في يعني تكتيكو هو لاسوسياسيون كي نبغى نبلاصي واش نخدم انا يا اوبور
وهنا سنيني بالوثيقه نكون نبغى نتكلاسي سي اسوسياسيون المعاونه سي لي زامي دو جيسك بلوس دو سا ونتفق على هكا ونتفق على هكا وكنا نقيمو كندور نرقمو ونقرر نسولفو استخاره لا الدواء لا ماشي دواء لا نكوني سي جوست ان سوتيان En fait, au niveau de l'association, quand on y va, on voit la tête de l'association. Elle s'appelle le Café du Frère. Elle est discipline elle est toutes les citoyens qui viennent de Qabaïl, les Brunei. On va donner la discipline elle marquisme aussi. وكنا بأسئلة تشدني كاين لاسوسياسيون إلا غادي لينا حضرنا باش تشكل على بينين وما راح لماذا أني وعندنا ولا حضرنا بين لاسوسياسيون إن شاء الله تنجح ان شاء الله. إن شاء الله يوث الحاجة خاطر لي دوك الساعة يوث الحاجة ذولي تنتقل ماشي الغالب ماشي الصحة شي لا نسوبورتي جهاز كان نحمل جهاز كان كوم تو المون لا نبغي نحمل بوتيت كثرنا mais on peut tout ça nafixer qui ça la différence entre la différence mais نبغى ولكن اسكال لنا مثل يتابع ان شاء الله تنجح بابا هذا رونتو كنسدوا ودير الحاجه يسدوا لنا رويلا لا جا غدا ننجح كان تنجح هذا نساوي كان ضروات لا كوش نساتو ضروات القرارات توجور دابا العالي الاتباع اشكر بورابور لاعب العالي ذاك تموت الغربه لاعب الغرب فهمن سيكتور انتيليجون ماشي يعني لاعب الغربات تغرب من ذاك سافيك شي انغارو يسام باك لكن قال جي سو باك بلس موان 5 كمان صافا نسليك قراينا سيتو بورابور غرانوك لاعب فهم عطاتنا القرايه ثلاث فهم لكن لقيونا القرايه وحدث يغرى وحدث الفهمه وحدث باش الفهمه وتشدوا على القرايه الناس دوك الناس انتيا القرايه الفهمه ساكور ميو ناخذ دوك نتسلم نعمل شو مدنا فدوك كذا خاص الحمد بيا نسا كازمو هذه من لاسوسياسيون كي توا بنات سوا لا مامي اتي لاسومبلي جينيرال بلا دي 4 بيرسون نسا البريزيدون الفيس بريزيدون لو ديريغ الاساسي يعني بلا نسا التريزوري avec vice-trésorier, après le secrétaire, avec notre le soutien secrétaire, après dans le monde. Et après, Inch'Allah, après les adhérents, le Hawaj partout, le maximum. يدرسون شجعيون ستة بالماسك لاس إن شاء الله لاسوسياسيون كي باش تحكي ألف كان كلا عليه أتاني سوسي با بريزيدون دينا كنا عليه واش سرقة وكذا سوسي سيتويان اللي ما دير باش يبغي هاد الخدمة أكيد يبغي لازم تبقى تحكي ونشجعيون كوميرسون ونشجعيون طاكسي ونشجعيون ميدسان الله يبارك لنا عندي ميدسان ولا 15 000 ميدسان فرونس 3800 taxis en France et ça 3400 des bars, cafés, restaurants ici entre des commerçants. Allah يبارك. C'est on est bien pour à ça. Même si des euros أنا في قراينا لا تتروج. لا إزمرنا نخدم ونضمن طلبي. نضمن دي كم شو قهوة كم اللي المينيموم. فوالا تسلم دي روبورتاج كاينين دونك غادي يخدم مجيد غادي يستساو ويدير حنا حضرا اون بريز دو كونتاكت الساكي سي اون بريز دو كونتاكت ميم الحديد يسدوني زمان حنا تروح اون نوتر بريز دو كونتاكت ستادير هاد السمليل اللي نبداو بعد شي طوح ان شاء الله سوا سي اون غروند اسوسياسيون بالك سافا دوني كيك شوط دو فورميدابل يقيمني ليستوار لاجياس كان ارزات ذا شو كان الى خاصنا واحد 60 العقل نصنعوا اون توت انديبوندونس ونجرح يون ونساوي يون ولكن مالا ديكين ذا شو كان لي برانسيب فوندامونتو فانن ذا شو تن نكوني ماشي نكشم ذي تمثالتي يعنان لاجياس كان داخل ستادير لاجيستيون هاينات ماشي داين غيانان نكوني غيانان
انا اين يعني لي سوبورتور الى لي سوبورتور ذا في منسن كم دينا ديال باري باغ اكزومبل اسعونا نوندروا دي زوندروا ماشي وين كان اتسمليلن اتقصرن دينا ادهضرن البروميي دي السولن انودي السولن كايم اسيدنسل ازول لا سلامة انويد السوالان يدير دولة المقران خيار الناس لا سلامة كي يدير صباح Ah oui, bien sûr. Je regarde un petit peu, je suis un petit peu de près l'initiative qui est née, qui ont créé l'association et qui ont les amis de la GSK. Oui, oui. C'est une belle initiative, franchement, en plus, je tiens vraiment du fond du cœur. Inch'Allah. Très honnêtement, je vous souhaite la réussite et puis on aimerait bien avoir un contact en ligne. Oui. Pour qu'on puisse les contacter et adhérer à cette initiative. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Nous connaissons le numéro يكين وين يبغانا En fait, nous connaissons, il y a la Pavilion, et je suis d'ailleurs bien, ils souhaitent le meilleur pour la GSK. Nous connaissons, on a eu pas mal d'idées auparavant, mais auxquelles qui se sont lancés à ça, ils ont eu le courage, il fallait faire un peu. Franchement, c'est une belle initiative. Oui. Nous connaissons pas mal de fois, on a pensé à ça, et personnellement, quand nous connaissons la Pavilion, et dit que Charles a fait le coup, à Charles a fait tout le monde. Oui. La GSK, c'est la WIS. Oui. La GSK, nous c'est la WIS. Absolument. Et puis, monsieur Milad, on le voit, c'est quelqu'un qui a le franc-parler, c'est vrai qu'il a son show, voilà, c'est un djirjiriste, c'est un kabyle, voilà, on est comme ça, qu'on le veuille ou pas, on est comme ça, on est né ainsi, on doit rester ainsi. On est comme ça, c'est pas malheureusement, au contraire, heureusement. Oui. On est fiers de ce qu'on est, donc on doit le soutenir jusqu'au bout, parce que, honnêtement, je trouve que monsieur Milad, même si il y a eu des bas, des hauts et des bas, et tout, il y a eu des moments difficiles pour lui, il y a eu des moments forts et tout, mais voilà, on doit le soutenir quand même, c'est quelqu'un de correct pour moi, c'est un jugement personnel, je ne rentre pas dans les détails, donc la GSK, c'est une hachalouz. Nous connaissons la GSK, si elle doit faire appel, ils sont capables, ne serait-ce que 100 dinars par personne, tout le monde est capable de donner plus évidemment, et tout le monde est capable de donner, l'essentiel. Oui, absolument. Qui est de l'honnêteté, qui est des gens corrects derrière, qui vont prendre en charge ce genre d'initiative. C'est ce qu'on demande. Adhérer des gens honnêtes et corrects. Absolument. Tout le monde. Il y a l'antenne, est capable de donner plus que son journalisme, on est capable de donner autant, plus que... Absolument. Et tout là, nous connaissons des parents, nous connaissons pour créer l'association, l'essentiel من بعد الزاف l'association تخدم غاف لي سوبورتور en premier باش تخدم de bonnes conditions de déplacement, de réservation, de أتصل حوايج فهمنا معك donc ولكن أغفل il ne pense pas au risque. Parce qu'aujourd'hui, bon, mieux qu'avant évidemment. Puis l'arrivée de M. Milan, mieux qu'avant, parce qu'avant dans la GSK, tu paies l'argent et tu te fais agresser ce soir. Mais ce que tu il y aura des fakmouchis. Plus on va dire. Ce qui est ici aussi, on va dire, si on nous dit que je cite tout le monde un petit rapport de la Kabylie. الناس مختلفين وجههم اسكي غادي سيتي كراسي السياسي مثلا انا عاوز عليك القوي زعما القوي ديالها هاتي وسموش هاتي هذيك كسبه انت مسني انت صافي ان اون بيكي دي سودانيزي وجههم Bon, on n'a plus ça, c'est ce qu'on cherche. M. Mnel, je crois que c'est son but. Il essaie de réunir tout le monde, il essaie de fédérer, il essaie d'apporter quand même cette union, il essaie de faire un pas dans ce sens-là. J'espère que tout le monde va le souhaiter, va le soutenir, je veux dire. Pardon. Donc, il me semble qu'il y a l'initiative que prennent les jeunes et qui, je ne sais pas, là, c'est une belle initiative. On a tous eu l'idée un jour ou l'autre à aller dans ce sens. C'est qu'il y a avec les jeunes et qu'il y a franchement,
Ils se sont œuvrés à ça avec plaisir. Personnellement, j'aimerais bien avoir un numéro de téléphone pour les contacter. Il y a intérêt. ومن بعد هذا الدرس كانت Au contraire, ça ferait plaisir. ومن بعد هذا الدرس كان Franchement, t'enصحها. tout au long de l'émission à Kinin, هذا الدرس d'ailleurs à Kinin, hôtel 4 restaurant, les deux frères, donc 51 boulevard de la Libération, 93 200 Saint-Denis. Là, le numéro de téléphone 01 48 09 27 29 50 là, ils sont affichés en ligne. Donc, oui, vraiment, pour créer les associations. ومام نكون إذا كاينين تيزوجو يتمرت القبايل يتمرت الجزائر on peut créer des associations هكاكي pour organiser les supporters, pour les aider, pour les structurer باش كاينين le stade 1er novembre. Même les comités du village normalement, tout le monde s'est réveillé. Ils doivent travailler dans ce sens. Voilà. Une imposition, c'est pas une imposition, c'est pas une véritable imposition, mais qui impose aux gens de donner. Non, évidemment, il faut qu'il y ait un suivi, évidemment. Il faut qu'il y ait un suivi, ça c'est évident. Il y aura une caisse dans chaque village. Il y aura une caisse dans chaque village de Mohamed. Il y aura une caisse dans chaque village. Tout le monde est capable de vider ses poches, là, on a des symboles du monde, évidemment, il y en a pas mal. Mais on citera quand même les monuments de la Kabylie, c'est à voir, tout le monde est capable de donner ça à sa place. Et il me semblerait qu'il est le premier. Et puis la JSK aussi. C'est le véritable symbole de la Kabylie. Donc il me semblerait, aujourd'hui, tout le monde est capable de vider ses poches. Et pour construire quelque chose, c'est une évidence. Tout le monde est capable. Le dernier Kabyle, ce qui nous sert, ce qui nous sert, c'est Tchiche, et qui nous rate الصراحة اللي كتخرج اللي خاطر المركز ما تبقاش كتاع. تنميرتك لو إذا لا تساول النظام. Tous les villages kabyles demandent le comité d'instaurer une loi, une réglementation dans ce sens. C'est tout le monde qui va suivre. C'est tout le monde. Évidemment, il va y avoir un suivi par commune, par village, par commune, par daïra. Il va y avoir des bilans, évidemment, il va y avoir tout un suivi. Wallah, la JSK, on a fait ce Inch'Allah. خاطر من الآن كي me semble. Inch'Allah. Je ne suis pas un expert, mais qui c'est le franc-parler. Absolument. Le franc-parler, même dans la vie quotidienne, dans une famille elle-même. des fois les autres le jugement, parce que il ne te trompe pas. Absolument. Il ne peut pas tenir des bâtons dans les roues. Il ne te poignarde pas derrière le dos. Il dit la vérité. تنميرتك ميرسي بوكو انا الترويض لوين تسوالف C'est ça le paradoxe dans la société capitale. Ils nous balancent des petits mots gentils, des petits mots doux. تنميرتك ماشي سمحي السلطية خطي سلطية خطي لو يفعل تسوالف لو يضيف انا تسيولون ولا قرا نقيم طاش سمحي صحتك صحة ميرسي سي تري جونتي donner la chance de m'exprimer. En tout cas, il n'y a pas de problème. On attend l'enseignement. هيا بسلامة راه دوايض تنميرتي ميرسي بوكو فوالا دونك هكاكين دونك شاوني دينير نكوني سي با ونتخلي بلد على لي فينونس بور لي فينونس نكون هادي راه تمثل تقدري منها خاص يعني بتاتا الحوايج كيما تسمر من بعد لاسوسيسيون تعاوني كرا لا جي اس غتخدم دون ان كادر اورغانيزي ليغال ايتترا مي بور لو مومون نكوني نفادا نسالي لاسوسيسيون كيني باش تخدم غاف لي سوبورتور لا جي اس كا تسعى مدبرين الناس تسعى لي بيدجي الناس تسعى تسويلات الناس تسعى لي سبونسورين الناس لي سوبورتور إلزون دروا وياد نوتنيا هاد اورغانيزين مانسن باش تسعون تسويلات
ici, ما رحنا هذا السبورتين هذا تلعب جي اس كادي وهران ما يلاخ هذيلي تساوي الامك لو فواياج ou تساغلا في السبورتر pourquoi pas c'est comme ça كل يوم هذه في مانيس تم كذا في مانيس بيان parce que si c'est organisé les supporters ils sont organisés زمان ناخذنايا ادينا كان باش كان قلتي لا راه ان ميلونج مع الناس نكوني قرد نكوني دي مزولي دي قرن ثغرين باش نخدم لي زاسوسياسيون ومن بعد لو يدي قرن ثغرين نخدم ثاني عين ربي ومن بعد يعني لا جي اس كا réactiver le projet de il existe على كل حال il existe même dans la loi dans la ligue de football professionnel طلبت دي لي كلوب شحال هي كاينين واحد يعدوا سواسا كاينين يطلب دي لي كلوب باش خدمن دي كلوب دو سوبورتر الى خاطر خدمن باش تسكين اما راه خدمن اورغانيزي ماتش تسكين دكويناتي لا مانيير كومون اورغانيزي باش كني هادي لي ورار ستين لهنا ستين دكمات اندافعون روحا لي سوبورتور اكنا زي نقص تنقص لا فيولونس لي ستاب الى تنقص واش سالا تنقص لورغانيزاسيون اما اورغانيزيني اما نسن لي زاسوسياسيون لأن تغال تمثلت ماشي الشوفينيزم تغال تمثلت تهمات تمثلت المعاونه غير لي سوبورتور ذو الفرح هذه ما راه حنا هذا فيشطين هذا روحنا الحوسن هذه السنين تيمورا ومام طون هذا نزال الماتش ولكن اذا اوبجيكتيف لاسوسياسيون زمان نديرو عندي فرنسا نديرو حنا نظن ماتش كويس مي هكا تيكل ترطايض يوان بور ريزون اون اوتر اسخلصنا فواياج ديرو هذه ولي الماتش بول لونكوراجي ما يزعكر فلان دوا كاينين ابوبري لي زيدي فين تفكير ديال لانتي سواين لان كان دي سوبورتور ديال الهلاك وفرام فريداويه دونك كي يتوسن ستا سوبورتور لا جي اس كا سي نورمال لي سوبورتور لا جي اس كا الا قطعونا دونك نكونين هيا كاينين سي بور لي سوبورتور ماشي ندير الخدمه ذا القديش لي سوبورتور ماشي لا ديريكسيون اتنعاونك كنزمر en tant qu'association, mais la priorité, c'est les membres de l'association, c'est les supporters. Voilà, toi qui est de المزوير. Mais la direction, ou ce que je veux dire, Vlaninus, un joueur, n'a pas ناغا جوار ناغا دعوايض ناغا تخدم كرا وسنك شمالا تقوى فلانينس ما تنعيون كان العالم ولاش نكونو ونسكارا ونسكشمال ما ناغد قوينو يعني نارا خاطر نفهمك بيان سور اكاد كنسلان شنو ملا يبدا في الكوميتي ناسيونال كاين دي سوبورتور يوفي طغران لا جي اس كان باش تيلي عندها شاك كومون هذا ديجاجي يوان ونا ادخل من راسومبلي جيران خيار هناك يبدا وال امش يسيتوالي ما تفهم هذا الدنسل يشرف من هذا شدينا غفايا كاينين غاف لي سوبورتور سولفتيين هذا تسالي ذا شو يدينا غفايا كاينين شريف ملال دقيقة كان غاف لي سوبورتور إلى كونفيرونس دو براس إديضران دونك إضلين باش نشوف دوك خامون صيف لا جي اس كا يبدا ولا فايكين شريف ملال أسيدنسل Tout est clair. Ce guillemets-là, quand on en place, on a un projet, un décret qui nous permet que la GSK, on va créer un comité de supporters. Un comité supporter représentatif à l'échelle nationale.
il va partager les mêmes idées. Le président du comité de supporters, il va partager les mêmes idées que la direction. Il va siéger avec la direction, il est toujours en contact avec la direction, on démarre avec les mêmes objectifs. C'est pas quelqu'un qui marche à droite, l'autre va marcher à gauche, on va marcher ensemble dans le même sens. Si on a échoué, si tout le monde a échoué, si on a un si tout le monde, c'est comme ça que ça se passe. On voit, il n'y a pas d'intérêt politique, c'est l'intérêt de Jmani, c'est la GSK. C'est de tirer la GSK vers le sommet. Quand on a l'arbre du podium, on joue le titre, et il y a un carrément, je crois que on a la relégation. On dit qu'il y a 2 ans et demi. Jusqu'à la GSK, on dit qu'il y a 2 ans et demi. On dit là. وين يتغلق اليابان وين يسفر بلا ديريكسيون عاد الرمان لا فوالا سلام دي شريف ملل دا شدينا في الكوميتي ناسيونال دي سوبورتور لا جي اس كاي كل مكان هذا ديكين هاد سورون ريبريزونتي ذا شو هاد خدمن ديريكتومون لا جي اس كا دونك سي اون ستركتور انترن لا جي اس كا contrairement à l'association Fidel c'est des supporters indépendants. Ils vont les supporters. Ou la direction, ou la direction, la GSK. C'est des supporters indépendants. Des associations un peu partout. Elles sont leur indépendance. De quoi les supporters. Par exemple, l'organisation l'organisation de cette manière. Voilà. L'association a des réserves les places. إذا يروح أنا ندفعدن بلا ما وجنا نروح في 5 الصباح نا في 6 الصباح في الماتش اللي يعدي في 6 في 7 تمديد دونك لاسوسياسيون كاينين إما تيلي ذا كاينين أتريزيرفي مي يتمولا من برا سي ان مويان دو رونكونتر غير وتمثلنا إلا من برا أكن كل يوم أكن خدم نزيك ديال الغربة تمليلند ما إلا يوم ينظر أتعاونا سيتو لا جي اس كا سي ان سامبول دي سمليل لي سوبورتور إلا فرا في ثميوين يمخالفن دونيك إما إلي غا ماتش سي لوكازيون ليو يونا تيوالي واحد داك وخام عاد يروح هكا كامل الكافيه كاينين يدي لان دوينات يستندوني لي دو فرير عاد روح ناردينا عاد قصرون وولين الماتش اونسوم فوالا دونك سي سا لوبجيكتيف دولا وليدني الصوات غورون ما تبغى ماذا تسيولم وزرا ما إلا ويفغان هاد السيول الصوات غورون خاصة كني يبغي غادا تساعتي غادي دا شدي كلشي ملال يظل لي غاف كرا صنفرني يعني لا جي اس كا كم لو سيركل لا جي اس كا دونك il a été راغي باش هذا تلونسين هذا نسل يشرب من ذا شدينا في السيركل كينيا. Je pense que il fait partie, à mon avis, de mon projet. C'est que le premier cercle de Tizi Ouzou, vous allez faire dans le cercle, mis en place, c'est pas que là. On va se concentrer à Tizi Ouzou. Il va y avoir à Alger, il va y avoir à Oran, il va y avoir à Bidjaya, il va y avoir à Bouéla. On va faire un cahier de charge, on va faire un avis d'appel d'offres pour tout. Uniquement, il y a des boutiques, la GSK, à l'échelle nationale. Nous connaissons il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir bientôt. C'est que on va prendre la GSK, il va prendre les choses en main, les pouvoirs publics, les conventions, tout ça. Là, nous sommes un club professionnel. Les moyens qu'il a, on va donner un exemple pour tous les clubs, comment que il a financé les infrastructures, mais il a
on est arrivé dans 2 mois, 3 mois, 6, 8, 10 boutiques à travers à l'échelle nationale. Je pense qu'avec notre, parce que c'est bien, la GSK fait venir, ça a l'équipementier personnel. C'est bien de venir, la GSK c'est une plus Adidas, sur un beau, tout ça, c'est bien la GSK. Ça a l'équipement personnel, le même important, on va l'exposer. Nous l'équipement, nous maintenant, on va le vendre, on va l'exposer avec tous les produits dérivés, c'est qui la caméra rentable. C'est comme ça, avec un dissocié, un 8 can, là, c'est la GSK, c'est une machine qui va la représenter, qui va l'accompagner avec le logo GSK. Il ne faut pas oublier le logo GSK, c'est bien. On l'a déposé comme une marque, c'est qu'on est touché, le logo, on est touché. L'équipement, on va l'attaquer en justice. C'est le vrai professionnalisme. Ce qu'on demande, nous connaissons toujours l'appel que j'ai fait au pouvoir public par rapport à notre problème, c'est l'idée fiscale et parafiscale. Les gens nous sont bloqués. Le message toujours que les pouvoirs publics, il a qu'à d'intervenir, le ministre, il a qu'à d'intervenir. Soit ils vont nous liquider comme société, le président de la République a une amnistie fiscale pour tout le monde, pour tous les clubs et professionnels. Voilà. Voilà, donc c'est vrai, la GSK كتر بويا نظن ساعات دات فيسكال et parafiscal وخلصنا تاريخ شحال السنين c'est un lourd passif donc soit ما طبقا القانون زعما خلصنا ليكيدي لا سوسيتي c'est-à-dire la SSPA غادا تليكيدي ماشي عشا GSK هاو كتير بويا مرة ما إلا الدولة تبغى تصوفي لي كلوب كيني تسمحهم الدات فيسكال بارافيسكال كيني تخدم دونك تفاصي لا داتا كيني بور اون فوا مي زاد تخلصن تربويا كيني لي كلوب كيني تخلصن الوجفنسن لي زامبو الى قد تخلصن فكيني هو 10 سنوات هكا تسلم شريف ملال إنايك نكوني توراد نكوني les équipements surtout أين عنا les tenues والنظام إنايك نكوني عارف نخدمنا يمكن مع ناس دونك أسعونا أتوليي دو كوتور أسعونا بعض الخدمة يدز لو برودوي هادي يتفورسن donc ils sont pas obligés. Adidas, les marques elles sont des boutiques partout. Il y a une boutique qui est le cercle de la GSK, donc الجزائر وعندها نظام عندها تسمى الحال إما ذرا GSK سيمانيس راه تيفتح لنا بوتيكني تشكروا المحل وتزنوزوي أي يعنان أي نتيعنان يزمر الحال أتمسفهم هاد لي كوميرسون سبيسياليزي كاين الحوايج السبور عندنا إذا نساري يزنوزوين الغشنين أي يعنان لي تونيو دوين النظام فوالا دونك سي دو بونز ايدي ايدي بوين شريف ملال درعالي غمرت سوا خدمت effectivement أتصب تدريم تيزمرن هاديك الشميلة جيسكا يسالت قابل يغفلانينس أو ماتير فينونسيال داش دي بويدي غاني شريف ملال دي لا كونفيرونس دو باريس يعدان مالوزمون سينا حضيرارا تصبو والدي بوين بويدي غاني غاف لافاف غاف الشامبيونات كاينين يوغينا ديوغال اتسيتيرا ما تفهم هذا تنسل ديغني ويا إيواكينين هذا تنسل لونجسترمون كينين ذا شدينا شريف ملان فوالا. Je pense que la situation est claire assez bien puisque normalement le président de la Ligue il a fait des réunions avec le président du club Est-Ouest Centre. On a pris des décisions, on a signé les protocoles d'accord, on les justement et la FAF
le président de la Ligue, la part n'a eu fédéral, je pense que c'est clair. Mais il faut chaque fois, vous avez la décision, il est responsable parce que c'est comme ça, il est le premier responsable dans le football algérien. Si tu te représentes le football algérien, je pense que c'est lui. Il n'a pas le courage, il a failli. Donc il a sévi, je ne réponds pas, tu répondras parce que nous, il est clair. La position, il est clair. On l'a pris avec tous les présidents du club. Je pense que je n'ai pas à le prendre par je pense qu'on va voir demain. On a une réunion avec le président du club. On va voir comment on va le rendre publiquement. On va voir même le président de la Ligue demain. Pour qu'on va trancher définitivement parce qu'ils arrêtent le jeu parce qu'il y a un cafouillage entre toujours la Ligue, la FAF, le ministère. Je pense qu'il y a toute la situation. Je pense que c'est lui. Le président de la FAF n'arrive pas à prendre des décisions. Ça fait plus de 4 mois, 5 mois qu'on est dans un statu quo. C'est que le président de la FAF il n'est pas au secours des clubs. C'est que le président de la FAF il ne veut pas sauver le football algérien. Ça y est, il ne reste rien dans le football algérien. Aucune visibilité. Plus de 5 mois, on attend. On va attendre jusqu'à quand? Quand on voit nos voisins tunisiens et marocains, c'est rien à nous ils ont pris des décisions fermes, ils sont en train de reprendre leur compétition, leur championnat. Nous, là, je prends un statu quo. Mais c'est bien. Il y a une solution. Normalement, on a qu'à le faire. Il va déposer sa démission. L'année s'encourage qui peuvent gérer le football national. Mais l'AGX, ce n'est pas interdit. Le ministère, le MGS, il n'est même pour déposer une assemblée générale, pour déposer pour le gouvernement à l'économie déposer la démission, il peut la faire. Il m'a dit, ce n'est qu'une comme solution. Sinon, pour sauver le football national, c'est la démission. Voilà, سلام دشي ملل دشي دينا في الفاف في الشيء هناك il n'assume pas leur responsabilité. Donc, il n'y a que la démission, ou pour la démission, il y a une assemblée générale extraordinaire. Voilà, donc, دوكيني يدنا فايكيني الأخبارات النظام bien sûr أي أن الكورونا il a de السبا كويت ici الحالة سان فابان ينبنا يرقض لي توسد يعني 593 مضان سلفيا الصوت شوية يتوقم دونك بين الصوضن غير 37,357 مضان قمي فذا وطنا كيني تسعة العفو ربنا تنع الحمار بهم و ديني الصوت تورا 1155 إزدايريين يبضن العفو ربنا ديال الجراب وطنكين كورونا فيروس تبعد ربي في اللون وتبعد في اللنا داشو لو إذا حلان الحمد لله 395 24 ساعتين كي يعدان فوندي سبيطرات حلان ولا نديرني 18471 إيدوان إيحلان قمي فذا وطنا كينين دونك دي مورت نل زاير أدنيني كان يريض لي الوسان ينرنا ذكران تموين تموت كتار تياض أكام دي الجزائر 94 لكام دي سطيف 46 دي بليدة 30 دي وهران 41 دي قسنطينة 23 دي المدية 20 دي عنابة 13 دي عين تيموشنت 22 دي قلمة 33 دي الطرف 45 فوالا وكين دونك يدلو بيلون بطانة كورونا فيروس يتنرنين مالوروزمون وديني الصوضن توران غليف أمزوانو يسوفاد لاريتين لا ديسيزيون باش كني يكمل الكونفينمون
وزن 29 نا شحال الولايات تزوجوا ني با كونسيرني دي 15 ايما 29 دونك فوالا دونك هذه يكمل الكونفينمون على حسب اكاديفا ومن بعد وني دراوين لو ديتاي فلاس دونك فوالا صواب غورون مثلا هذا السولم وزرا غانا ما الا ويفان هذا السول فكان ديني يوي دي سكيني دي توب شات الى قيدمان يفو ريسبكتي ونحمل راه يتمسخرا ولا يون يستني مامون ورزايا هذا شوت يتمسخر بزاف اوبليجي بلوكيت خاص يعني شحال هيك يتسكيد قال نورمال 200 كورا كاين وزاره هذا اليوان الور اوبليجي تنبلوكي خاطر يستفسد كاين لا ديسكسيون في التوب شات وتنقبلها دونك سي بور سا يتبلوكي وين راهي فون اور سوجي فين في الدار نا لو ريسبي بويا سي نورمال هذا تنبلوكي كان تسكي لا فيزيون نكونين و الكثرة قبل تستكينين وفان بلي دو الصواب خاطر يونا ديرو حد دي قارنا بورتبوا دي هنا دوينات دي الطوب شات نعطي دي قاري التليفون سي لا ميم شوز نكونين نقبل رايا اون اسي ديتر au maximum rigoureux dans le sérieux dans le respect خاص يعني نبغي نخسر انا هضر غاف تلوفا هي مخالفه فوالا باشو غادا دناوي كرا الاخبارات السياسيه ديفرن والسنكينين تشيلين لي فولونتاريا ان بو بارتو كاينين زيت مورث القبائل سورتو قوى لي فولونتاريا متصويره تيتسواليم ذاكيني يتم استمديت تزوزو الكارتي كاليتوس عندها تفاضي والتربات تسزق مليح سورتو الباتيمون داغوس فانا كاينين تيتسواليم باتيمون قديم سزقنت تربعتا كاينين المزيين يديفان زان 10 ينسن خدمن يون الخدمة اللي يشبحن أثني عين ربي فوالا وديرني و ميم طون بغانا نذكرين اون اسوسياسيون ذي العالي لاسوسياسيون لي زاسوسياسيون ولاش اماينين باش عندنا ننظم ما نسن بورفي كان هذه لينت لي زوبجيكتيف كلار بانن وكلش تصويره كاين يظن كتسوالي تيفخسيسين يدي سوفون تمنت ولم أجنجار كذا نيم تشبحات نعم في سقار مكونوين دونك فوالا يبلد الخريف والسنة كينين يبدا يتفقد ذيك بردان زوجين تيك بردان ميم ذاكينين ذي السوق نتيزوزو معنا غلاي ماني غاون غلاي 50,000 دساون 50,000 دساون يبل الخريف ذاكينين منوال غير تصويره كاينين دنبوذي انترنت كاينين المولو ديال الجزائر ولم لفن المولو ديال الجزائر لو كمسيان تسنو الفن كاين لي ريدو لي درا مولوديه سي كولور مولوديه شمن يدير من يتربع تنسن كاتسي تسواليم داكينين سي كيك شوز دونيك دو سبيسيال يعني ذاين العالي ويجي الى قد تخدم هكا فوالا من لو رايست يحمل الحال كتسواليم ذاكينين زيوث تصويره دنبوذي لاباج فيسبوك مثلا رشيد حمودان عندها ديسفين بلي يبقى 53 اللي مال الحال ماشي لكا نتكمل ذاكينين تيمس كتسواليم في ثمان مقارن أمارات ديفدايث دونك توالم تسدود هذا
هذا قرب من غير دارت السونتر كاينين السونتر دابيتاسيون الحمد لله ان شاء الله مع كي ثورا فران تمثلت فغير كان هذا داوي يعني تصويره كاينين ديوث التناظر ديو فران اسواسنا كاين ملي كان تفررت الشناين العالي عندها إتجاد غيضيس غفي السن لحقوق ينظرا تكيد لي فحناد voilà, je suis une artiste, cela ne signifie pas que je vais travailler gratuit, j'ai des factures comme toi. C'est vrai, les artistes, ils donnent un peu partout, les plateaux, des مكوني مخالفات يتعرضون يا وحكوت تغنيوت دانات وتنتخلصنا سي با نورمال إلا كان كاشي عند تعارضون إلا كان كاشي أم كي تفهم هذا الخدم أم كي تفهم هذا فونسي هذا خدم من بورخيس كان كاع نون تسعى الحق دونك أين الدبوين ذاكيني اللي فهناد تخدمت دي يوتر باج فيسبوك يتبارطاجين هكاكي باش هذا الدينين يلاق الارتيست يلاق غادي يتوقدر وباش غادي يتوقدر يلاق تخلصوا استفكر القيمه ينس إماراتي كي كاش حاجه يلاق تبنوا ما تعرض الطيد يلاق سلفتيين دونك لا تضرب دي كونيكسيون مالوروزمون اثن تقول لا ريكونيكسيون تقول فوالا شفتيين هتسالي عطيني اون ايماج داكيني هتسالي اون ايماج نو الصوت غير هتسالي اون ايماج الناس تسالي يوث ايماج باش كني غادي نكمل هضورنا صواد غور وين ما تبغى ماذا تسولم ويا كونوي وتراجعوا زران وزرا غير شوفتو ماذا تسولم اسكو الا اون كوبور الا كرا وزرا غير ما تبغى تسولم خلا ذاكين السريد ما فهم هذا داوم اول الصواد غورون فوالا ايوه فوالا بروفيرب مزوارون يقراك وين يبغى نطفوط هادي يزلو تاغاط وين يبغى نطفوط هادي يزلو تاغاط كتولي ذاكينين بالمعناس on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs وزمير هذا تخلط بغرير ما يلو تغزي داراتي من لاين وكينين يدير مثل أمزوارون ردناوي تكفر الناس إذا قد عاودوا الذي يرى كونيكسيون إذا قد عاود تكفر الناس غانا نشوف يوين هذه الحو ناري با تتفاض عندك يضاين بلوكاج عندك فريناس يضاين بلوكاج ستان بلوكاج بلوكاج تكفري ناس ما زمرضا تعاودو انا جيت كان سورتو سولو دافيد فيديو دونك إلا قد عاودو يعاود تكفري ناس سي تو بو رابلي ما زمرضا تعاودو نرا كي نسول هادناك بون كي نسولو تكفري ناس أصوات غورك عاود تكفري ناس باسكو يضرا غيدا بروبلام وزرا غانا الفايبر n'a pas fonctionné أسير بالك أكي نسيولا
نسيو لهضنك ولد ما جيت السيادة السيو ودي احترام يعني كونفلي لا ما صاير شوف je n'arrive pas que تفاطك فرينا ça n'arrive pas وصار شوفي وذا الدفاع وصار شوفي وذا الدفاع parce que c'est chargé il y a beaucoup de photos il y a beaucoup de photos لكن نسيو لهضنك voilà normalement voilà الفلان voilà هلا سلامة أزول الزولة أزول تكفرين يمكن تسيري طبعا ولا صبا الحمد لله هيك شي صبا طبعا أزول في الأول الحمد لله اسمحي لي كان كي تسالي هذا كاين ذكوينات كني شاو لا با بروبليم فايبر فوالا فوالا الناس والناس يخدموا بنيان بلاش غير يخدموا فوالا اما كمان الناس ولا يخدموا بنيان بلاش تقول غير يخدموا فوالا والله اسالي شويه لا كاميرا نيدا سوى داكور اكيد فوالا هكني اسالي شي طاح اسالي شي طاح اسالي شي سي طاح بون اسالي شي طاح لكن سي بون خاطر بزاف هكني بزاف اوكي بزاف يتصب هكني اوكي سي بون هكني سي بيان هكني سي بون سي اكسبتابل سي اكسبتابل فوالا لا سلامك صفاتك فرينات طبعا سولف ليش يكتشني والله صفا اقلع شويه شويه اكل اوفر عشاقين اكسرين دونيس كمل صافا والله انا يا لطيف سوالي سي فريمون ستزيد سي تيريبل لا لا يوارو في العشاقين بيان سور يكون ويدينا ماك ها؟ نكوني فن تكمامين فن غشاحط من زعما شويه يلقى نخدم باسكو ايكونوميك وصاي يلقى ابار سا تحضر لي مازال يلقى تحضر لي مان ولو في الوي فار اتونسيون ودي في غير كرا اون ماتيير دو وين يعني متسقارن le vaccin, le traitement, un traitement plus efficace, non, des firwala dinna. Là, je suis différent, juste, on a entendu parler de Sénégal, et Brésil, au fin du vaccin, mais nous allons dire la Welken. La Welken. Ah ouais, la Welken est un mot, parce que ces derniers temps, ils se font de quoi un peu partout, mais la Welken, c'est vraiment. وليش صح؟ لا سي تيريبل سي تيريبل دابا تريد تكشبها الوغ اسمحي ولا مس ياك تريد تكشبها الخدمه الوغ جي بونبون اكيد دينيا ما تبغى اكيد دينيا اكيد سمحتي ابوباري داكشي فين نهضر ما سديروش با مو شغلي نو نو ما مداروش معليش مخل كان نهضر تم زواروت ليفينمون اوجوردي كنقارن ستروميت السكينيو ليفينمون سي كو نسعى كان دوكا ناضي هنا دي الباريو ملالند خاصو قوانا راه السكيني ملالند هنا يون كافي ريستورون قرناس لي دو فرير باش هذا كينا خدمن يوتي دوكلا كم دوكا لا جي اس كا لي زامي دو لا جي اس كا دونك سي اون بروميير بريز دو كونتاكت نبغى نقوون واذا دير زونر ديالنا باش نخدموا لاسوسياسيون هاكيني ومن بعد تسعى غتاص لي زوبجيكتيف المخالفين سورتو اين يعني لي سوبورتور ça veut dire ماشي سي با اون اسوسياسيون راك تشمل داخل غفران لا جي اس كا ما تعاون اوكي العالم واش تعاون ديال لي سوبورتور فوالا
D'accord. Voici Là, الصراحة اللي سي بون كومام voilà. لأني لا Oui. فوالا الصراحة تروح ليماجينيك تروح ليماجينيك أوا آه. لا مو لا لا تروح قلت سي بون سي بون لا هو شو كده عندنا هو تورا سي بون تورا سي بون مثلا الأخبار الصراحة سي بون l'essentiel il n'y a pas la rapproche il y a beaucoup de polémiques sur le GSK يعني يورنا دابا خدمنا لي ريزولتا علاش مي جي تروف كو كومام الى هو غاشي ستوفان باش نخمم لا بوليميك اش تقي جو بونس كو سي با دو نوتر ناتور كومام ضعف لا هضروا كيكي خاطر ولا شي كلشي حبس كلشي سكار دي بروبليم يعني يديروا فيه مع كاينين نكون يسرقوا هي كتسدوا مالي اللي كاينين تخدموا دي بروبليم ندولا دار عاوزا كاين ولا يعور الولا كاين لا صح راه دي بور ودي كونتر ديريكسيون اللي ما والو في الحقائق الدينيه نورمال تشكي سي دي زارغيومون تشكي داين يبان سي نورمال تيديني ولاش فلاس ولاش فلاس مي ما الدنيا تستعرض البريزيدون ناس خدنا كاين انت بور لانستون توتي بلوكي دون لو موند ماشي كاين لا جيسكا ابسوليومون بجد تحوس لي بروبليم هذول لا تعرف تشوف في مالك ماذا بس في المرض بدل الهلاك شوي لأنه في مالك ابسوليومون il laissera jusqu'à tranquille pour l'instant on n'est pas encore en compétition quand même tranquille ils ont un problème personnel entre eux qui les règlent entre eux mais là jusqu'à c'est un symbole jusqu'à monsieur Dawakal les grands disent il y a qu'un signal qui j'ai rien contre personne je suis avec personne je suis avec la GSK mais je parle à mon nom de moi, je parle pas. Oui. Voilà, mais ma voix dire, je vais te regarder, le dîner, il est. Tu attaques quelqu'un, il est en place, il y a une shield, un petit bloqué. C'est donner ce qui est bloqué. Absolument. Les futilités, maintenant, je trouve que quand même, ضعيف. Alors, qu'on laisse travailler. Est-ce qu'il y a, quand la compétition naturelle, il y aura le pollution, je dis non, tu demandes des comptes. Vraiment, je sais pas, parce que on va pas demander des comptes, on a demande, une condition ça là, jusqu'à ce que nous voyons une seconde, c'est tout. Au son. Oui, l'indice. Vraiment, c'est vrai, je m'excuse, là, ça s'en fait arracher encore. Même dans avec qu'est-ce qui se passe dans le monde avec le Rochegi, on cherche des histoires. Un amour d'Arnel. Il faut non plus dire là, c'est le Qbaïl, voilà, GSK, il y a des حاجات. ده وش يقول تفكر في العالم. Oui. Malheureusement, il y a des cas سوينا كالنظام. Voilà. Il y a des gens qui ont un problème personnel entre les gens et qui les règlent. Mais tu le linge sale, c'est cela dans ta famille. Un homme seul, il y a le servant. Et parce que tout là, c'est dit dans les réseaux sociaux, la grève, dans la savoir dans des chaînes, mais qui regardent. ولا شيء طبعا مثلا الكومبيتيسيون اللي بلوكي ولا شوي يوغالنا هذا لا بالون ولا شوي ناس يهضر ما فين يكون النار ما تجيني شو تكدوسو سقار فيك زعما ما تدوسو لا فينا جو كومبرون با النيفو il est faible voilà اي فابرا بروف ودو فانا رجع ديني alors tu cherches des histoires de كذا لا قرا يقولوا لي كما اني ذاك القيم لي جون دابا هاد السيري كل مازال نهضر وين خساره وين يحرم اش واش كاين
سي سا يوفي مالك لا ما فهم دمو لا شنو كي لا تولي شو على الرجوس شو خلاص شو كي اخويا كما تقدم شويه كي القبيله كي قال لك انا تنيد الصح en quelque sorte. Pour eux, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, mais la liberté, ça se limite, l'autre, ça commence. Ta liberté, ça commence, ça commence, ou l'autre, ça s'arrête. C'est ça la liberté, normalement. À qui vous l'êtes donné? La liberté, qu'est-ce que ça va quand même? Vous donnez la liberté quoi, non? Oui. Absolument. Vraiment, les Chinois, vraiment, tu attaques quelqu'un ou les chiffres pour l'instant. Tu attaques un président, il est en place, tu attaques la direction, elle est en place. Pour l'instant, il n'y a rien, on est sur la compétition. Absolument. Voilà. Au final, la femme, sincèrement, tu es au Sénégal, c'est il n'y a rien de décidé. Une autre réunion, le bureau fédéral, باش هذا dernier voilà. Et voilà, pour l'instant, il faut qu'on soit solidaire, les beaux, mais c'est tout. Je dis, il a dit, de toute façon, nous connaissons les supporters Américain, Canada, on est solidaire avec la GSK, avec la direction américaine. Et oui, c'est qu'il y a. Les problèmes, les beaux, c'est qui règle le problème beau. Nous connaissons, on n'a rien à voir avec tout ça. Nous connaissons, on veut juste la GSK soit au somme. Si la GSK vient, il fera. Absolument. Ok, attends. Pour le moment, mazal vous n'êtes pas prêt. Une association d'Ina. À un moment donné, d'abord, quand on va penser à ça. la connexion. Même nous pourrions تروح تسوق على يعني الحقيقة بالك نكير غلطان يمخ المصدر اليوم عينات pour faire la connexion internet خدمة آلية ديال الخير ومن بعد تروحوا أزكى وتنسعاود على كيكيا on va régler le problème. Donc سنيني maintenant تكفرين ستاني ميرتي كشي دي كان يدنا أصوات غروان وديد ديلان يدنا مثلا ماذا داوي موال مولاش قرا نخدم في ساعة النص بالك الوقت هذا نحبس هذا شغل لان بالك لو ديفان هذا تسيولن وفغي غير هذا عشرة كان كتيوفا دونك مثلا هذا تسيولم الصواد يلين أخلاق السريد السكتي زيوزو فوالا أكون جا فوالا سلفتيني بروفيرب وسط ربعاني في البغيادة داوي غزقلين قارنت وكيم في عطيد وين على كل حال وفي عطيد انترنت مكتاع دي انترنت قارنك رفديت يرجعك قارنك رفديت يرجعك سلفية عند لي بروغرام نير Voilà. Voilà. رفديتي والجاق سالسيتي والجاق ذا الوحلة بلا حيلة أكي قارني مزورنا أنتي سوعين يون أكن استخدمض وستفضل مدري دونك رفديتي والجاق سالسيت يوجاق مالوروزمون أكي دارو ولا ما جيت السيان هذا غير السيول أسنسيول ذنكونين ميلا يبغى دياوي أول أسنسيول ذنكونين إما جيت
ميلا يبغى أنا دياوي كرا باسكو نسيا أنا سنسيول فوالا سنسيول المجيد شفتيه الو فوالا تفضل مجيد نورمالمون أزول مجيد زول دموحة زول مسؤول دارم كتير صافا والله صافا الحمد لله كشتي ماك اون فورما كويت صافا دموحة داخل عام الوقت دونك أتصحوا معنا كي يسوون سيفلي نوز انكوراجي دونك وي سي بيان دونك مسلك كاتا تنكوراجيناتكم ميم وكوني تكميل ستادير انا نخدم مسلك مجهودنا تو سا دونك صافي دي بيان وي ابري فوالا دونك نجمع ميم سي اونفا ستينا فينالمون ماشي خمسة دونك نقصر كيدير دايوغ كي نقصر انا دوك شنو راشد ندير لا فيديو تو سا اي سي ان بليز باسكو كي نورا هذا واحد كيفاش شغل ندير بلازرا سيرتو ما يديش من ولا شني يقول لا ماشي راه انت شي ضامن اخا مجيد يمكن مجيد ما صح بس لا الناس ديبوسنا باني كي كيسمو جعفر والناس مس حكيم دونك سي ان بليزير سي با لا بروفوار نظرة ذاكي سي اون بروميير بريز دو كونتاكت كان ومن بعد سيري طاير باسكو سي با دو ماشي ديون وسد كرايم كلش نو خاطر في العقل ما يكون ميرير لي شوز كنقارن أكم التجارة غير ما تسعو الغلا تسعو تاقوران ومن بعد تمورشيطو تبزيق ومن بعد سي كوم سا دونك كي تروح نسل العقل تكريم اون اسوسياسيون العالية فوالا سي سورا اون بون شوز فوالا فوالا كي قلت له سي ولاد محمد نسمي كاع ديجا نسمي سان ديجا سي لو بلوز امبورطون دونك الميشن بوغانا نهضر لك كاع انت داك لي بوان اللي زدنا اي تو سا ومازال توجور ميغاديه دونك وني بغا نتكي توجور لا سنيه هذا محمد هذينا نادي سوى نيميرو تليفون دينا دونك تجيب كيس مي بغا ديال داك صوتنا الميوسين كل ميزان فاس فاس دونك سي ان بليزير chaque dimanche d'ailleurs une tête هذه كي قبرها chaque dimanche انت يديه دونك كونسيل سويت ابري ما تبدا تقيم شهرين باش نسمد اصلا دايرين لاقون راهي مدنا خدمين لاقون دونك اون فورمي لاسوسياسيون دونك كي نسوي كذا يرين دي نمبر كما تريزوري فيس بريزيدون تو سا دونك ميم سي كيما ابري بلو طار ميم انا ولد سنانا تكين انا ما نقدر يسن يا با بروبليم كي كدير ولا شنو دونك عاد شنو مشني هو يا با بروبليم اي جوستومون سي لا راشدني كونتاكتي ونقشي كنا مداكوليش دونك مولي تكي ديال لاسوسياسيون انا مداكولني الناس سي ولا مداكولش دابا سي ترونسيان جوور لا كونت لا جياسكا انا كذا باش دونك مسناله بالك زعما ديمونش كديري دونك عاد هضر شويه ام كي سي لا جياس عندي لا في سا سي ان بليزير اوسي دونك ديكوفير اي تو سا دونك تشوف بيان اكزاكتومون انا نخدم المجهود مع هذا محمد داير اللي تقشيشني اللي سنين عبدوال لا سنين ديوجد كنت تولي تلفزيون باسكو يا دوك شني يا دي ميسيوني دونك يا دي تلفزيون ابري كيجيك شنو ديك لي تفرج دونك هذا عجبسن فرونشمون عجبسن داير المغارقين دينا كيني اجي حاكم ابري تزاد داك حاكم يقاسو دي انا مدار كيني قاسم مالك شنو ويه انا كنا سقطت انا استقشي كي دابا ما نجي انا صافي تمشي الناس يجرا هي ذات مثل سقط سمحت لي ميسيوني تعجبس شي بوديك شي من هذه واجي سي ان بليزير تو تي دون ان غروب ديك سي ان بليزير فوالا دونك سيوني اكزاكتومون سي تري بون شوز نقصر الميوسيان ديجا دونك كيجي toujours on lance un appel où on va participer dièse à كذا الميوسيان نقصر ensuite après كي قدر دونك ما تقولش شرايين يعني يدبوين يدفوا
دونك نسبب دخل quelque chose de bien justement ça يلقيش ما كيدير يعني كي واحد كيستوي باسكو il faut pas مدري ميلونجي كل شويه tout ça هذا تروح ليماج تروح ليماج سي بون سي بون كي كيفير سي بون سي بون اي جو بوز بروبليم لا كونيكت دونك كي كيدير ميم ساعه يعني كان تستوي دايما ما علاش نقارنوا بالرغم لا غير كان سان اكسبيريونس انا دايما ما عرفتش بني انك جيتي ديجا دون une association donc et c'est à peu près c'est-à-dire comment ça se passe exactement voilà امن سامن جعفر aussi donc c'est bien donc ذاك الحوايج et puis voilà donc ما فيش moment كنا نعرف سي لوكازيون تسمعوا ما تسمعوا سي كوم سا كيدير بويا دموها دونك اوني لا دونك نعاون كي كدنا راكينا دونك باوي كنا نخدم بوكي البروجيكت لوبجيكتيف لا مزيان وكل بيان سور دي ابري ناس ميم ولا شنو باغي فوا كنا كراي لاسوسياسيون كي دونك اون بلاس في كل مون باي تو سا ناس اون فا دوموندي ديكات جدا خم ديكات ادير افيك لا فوتو اون فا فير ناس نقول لا جيسكا تو سا ابسوليومون انت كوما دير خدم اصلا نقول لا جيسكا مي ابري انا ولكن كيفاش نسميت مع تخدم كي قالت امي دي صدي لي زامي دو لا جيسكا ناقص نسميت كنا ناقص هذاك الفكر دونك تخدم اماجي تو pour le moment il faut demander ni papier ni quoi que ce soit non حتى خدموا كاين ان ليستينغ نمرات التليفون او ميم طون تزرم لي ميسيون كاينين كيشكالات كيما لاسومبلي جينيرال اللي كتديني الزام تروح ومن بعد هنا تهضرهم لي كونديسيون لاسوسياسيون دي شباب اتسيتيرا وتخيرهم ديرني اللي مضبرن بويد يقدشن ماشي اللي مضبرن هكا معك هذا موحد اكيد فوالا اكيد نجيو نخدم جوستومون فهمي دات لابليكا تاكي هذاك بلو تار اون فوا كو صافي دير نجمع كل نهار شويه كي دونك فهمتي كدنا دونك كي تي داك بيدي لا صدير وكلي قاونا ماشي تنزوي كوا ماشو مي بلو تار صدير اسمها تنسطالي بيها تروح ليماجيني تروح لا كونيكسيون دو موحد وي نو سي لكن مي ليماج تروح فوالا تروح ليماج الو مجيد تروح لا كونيكسيون تروح لا كونيكسيون وزرنا من غورنا نغوص المجيد شوية المجيد تروح لا كونيكسيون سي دوماج فوالا l'essentiel même un bon acte déjà une première prise de contact العالي يستيقون ومن بعد ستة 12 24 ان شاء الله يوال ذاكرة ونجيزكا هسه نسمي مثلا نسميه اكرة ونجيزكا لاسومبلي نجيزكا اتنا فوالا اكرة ونجيزكا هسه نسميه اكرة ونجيزكا مثلا je propose اكرة ونجيزكا فوالا مثلا سميتها كاين سي كيك شوز ما تسعى اسم النظام يا با بروبليم بروبوزيون بتيت يمارس نجمع مدينة لاسومبلي جيران بعدا كي اخليها ونخدم على كومونيكاسيون كامل بعيد ا ديستونس اخلاق ذاتيني نخدمو عاوناني كاينين لا كومونيكاسيون ا ديستونس بور لي سوبورتور نتا لا جيسكا اي سي افيك ان بليزير ارس خدمه je vais me mettre à votre service l'association كاينين باش نخدم كلش يمارس نخدم يمارس لي l'association كاينين نخدم بولتان دانفورماسيون نخدم سيت انترنت نخدم سيت انترنت une page Facebook bien sûr une page dernier Twitter si كاينين كويس باش en matière de communication, je m'en occupe pour les supporters de la GSK, nous sommes donc à distance. Ahmed Houmirina, Ahmed El Canada, de notre association, un bulletin d'information, une revue en PDF,
أتيد السفور دائما زمر ما تيد بريميم دينا وتسديستربيهم عند تفهم دينا تخدم فوتوكوبي تسديستربيهم خدمت دي موين دو كومونيكاسيون لاسوسياسيون هاكينين باش اتافونسي هرزات باش إمدانا أتسعون عليا بيرسن أتسمليلا أتسمحابن أتسمحمالن أتسمعوان وكي لوبجيكتيف لاسوسياسيون نكونها ماشي باش نكتشم تيمكتشمين كنقارن إمزورنا مكاين يكتشم تيمكتشمين نحزم يسمى دسكين لو روغارد با نكون يسكين لو روغارد با نكتشماراتيس ماشي شغلنا دونك نتذاكيني أخلي قد شغل تسيير باش نخدم هذا السالي اون اسوسياسيون لكن ذي تمدين تنتيزوزو اون اسوسياسيون لي زامي دو لا جي اس كا نغاكرا ون جي اس كا ذاكينين دي تمدين تنتيزوزو دي الولاية نتيزوزو هذا الساليث بليزيور اسوسياسيون ان شاء الله الساعة كان واحد الساعة هذا السالي ومن بعد خدمت اون فيدراسيون des associations des amis de la GSK. Des amis de la GSK. Hein. Donc, je me le socle de la GSK, où il s'est la société SSPA, il s'est dernier les actionnaires, il s'est dernier le club amateur, où il y a des choses. وإخضاع نكوني ومكشمرا مازال كان نعيون ما رانا نعيون بالمين ستركتوري مالنا نعيون افيك بليزير دونك دوا كاينين يزمراو نتدينا السكينين شبيت ربي مبلد الثقيرا تدويلتنا ونيني جابون دير خير لنا شبيت ربي داين كان واش ودي يساوي النظام دونك انا حبست كان الذاكيين السكينين تنمية تنون كنت غاس كان غسلاسكا سا ديبون اون فونكسيون دو لاكتواليتي كنت غاس كان غسلاسكا ومنين رجع كنا دير خير بيكذا ونا تجيني كوكولا هذا السرعة سرفتي voilà donc جاكون دير خارنا هنا كنا ديت دوميلين إيديت دون ما يغاربين أتوفات جينيريك درس نشرح جينيريك